Omuhuru y'okucondoza enshohoza za PDM emyoga hamwe na wealth creation ahari district ya Lyantonde noho tushangire ebibuzo bitari bya burijo omubebembezi batari bamwe na bamwe ngo bashobora emirimo na n'enkoresa yazo hamwe n'abantu abazitungire. Era nga toto twafuna obukadde 428 mu emitwalo 5,746 era nezigabibwa abantu nezigabibwa mu bantu 554. Twafuna paka 10,152 haifas twafuna ente 17. Sente zirikweshumba muri biliyoni 5 ez'emyoga PDM hamwe na wealth creation na mizi na n'enguuto nizo zahirwe district egi. President atwadde seed schools 6 miliyoni 3 mawere obuwumbi 3 obuwumbi 5 nga tetubwogeddeeko abantu bajja kulaba ekizimbe tebajja kumanya yatuwesomero naye manya sente zituddewo omanye kabbo ka muwala kakomyewo katajooje Lyantonde. Basomesa basomesa abantu tumukatisobola kuyingiza 36 olunaku oba dola nozali bali bakibaze wetateekeddwa okugenda mu kya cash mukya musente obwo ye agumikirizeemu batambule n'ono omuntu mufuna mpola. Yes naye sente ezo era nabo bane bazikubaganyako ebirowoozo zirina obukwakulizo w'ekitiibwa minisita bungi era sente ezo zijja kufiira mu maka lwakukwakulizo bwe bateekako obukwakulizo obwo baagala oyina ekyapa. Abantu bashaba gavumenti okubasya amashanyarazi n'amaizi ahabwa entunguka y'ekyanga. Omugandi Minisita omuhwezi ow'ebyamagara na n'emirimo Hanifa Kawoya ahamiza abanyigara West okwirwarira rya Nyabare Health Center ya Kashato rurikuza kutungurwa okuza hidara erya Health Center ya Kana. Minisita agambire ebi obwabire natongozaho medical camp Harcombon Hospital kya Muhunga Bushenyi kandi omukoro gushikirwaho abebembezi batari bamwe na bamwe. If it's supposed to be a health center for the only problem is not at center for, but it's acting as a health center for. So that one shall definitely do that, and we shall also debate it on Monday. We had an issue with the Minister of Health. You allocated 500 million for the construction of a health center theater. We budgeted for it. Bwanyuma y'omukoro ogwo Minisita w'enshonga z'ebyanga Rafael Magezi abwine habebembezi ba district hamwe n'abegomborra ya Nyabare. So Honorable Minister, at least I moved around. Indeed, Honorable Minister wa Health okuyagamba no updating statistics za Nyabare okati population wane beya ejea ehwire ya ubosi. Actually population ya koziriki enyonjira abakutega bisaba PDM abakwiga nkunzabo abakwiga nkoko ikizinga cya Manuel Sisiri na Giso na Giso. We are coming for security mobilization konkati ya person wa security committee wegombora cya Manuel Sisiri icyo kuchera byona no kwerinda ndwara wana no jata shiri no jeri ndota kaga mukakashi oburo n'ikintu cy'umutawani twitaga mukakashi utajota bakiga bote bakorwara ngana barwara. Hariho amasiko ngwirwarire ryaba ryatungwirwe rikaza harengo rwa Health Center ya Kana nicija kutungura munonge by'amagara muri district. Amakuru agagasha kwa Sandike William na Ben Muhozi.